My family are dead. Hun er antropolog og er dybt interesseret i afrikanske myter og legender. Om en uge rejser jeg til Afrika. I den tid vil jeg forske i disse afrikanske myter. My soul. Men det der sker er, at hun mister sig selv i de her historier. The dance part of it represents the more the psychological aspects of herself warring within her own mind. Noget jeg har tænkt over, det er den som humanist, som min karakter jo er, den velvilje, vi har over for mennesker med en anden hudfarve. Og alligevel ikke føler os ligesom dem. I'm living in Denmark and I'm married to an African woman. We have children here and this is our home. I would like to understand Denmark better. Der findes ikke et ord på dansk, som definerer både vold og sex. So what I've looked at is the stories from Denmark. I nordisk mytologi er det heksen, som er bærer af viden. And the stories from Africa. Do you know the story about the woman who married a lion? So the African stories allow me to get into the psyche and the understanding of the African and my wife's family. And also it allows me to get into the understanding of the psyche of the Dane.